نننې زمونږ سبق سورت آل عمران دریم سفاره آیت نمبر 44 خوانوالی تر آیت نمبر 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك دا من أنباء الغيب د خبرونو د غیب ندی نوحیه الیک وحکو منگد دیتا تا وما کنت لدیهم او نویتو دی سرا اذ یلقونا کلچ غرزول دی اقلامهم خپل قلمنا ایهم یکفل مریم چې کم یو د دای نظیمدار بشید مریم وما کنت لدیهم او نویتو دای سره موجود اذ یختصمون کله چې دای بحث کولو اذ قالت الملائکه کله چې اویل پرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ یقینا اللہ یبشرکی زیر در کیتا تا بکلمت منہو پیو حکم سر دخپل طرفنا اسمه المسیح چنم د اغبوی مسیح عیسی بن مریم عیسی علیہ السلام زید مریم وجیہا مخورز بوی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا او آخرت کے ومن المقربین او وی بدے د نزدیکانونا اللہ تا ویکلم الناس او خبر بکی خلق سرا فی المہدی پزانگو وکہلا او بوڑا والی کے یا فی المہدی دمور پغیق کے وکہلا او بوڑا والی کے ومن الصالحین او ویبا د کامیابنا ومن الصالحین او ویبا د کامیابنا قالت ربی ویل بی بی مریم اے رب زما انا یکون لی ولد سرنگ بشی مال ربچے ولم یمسسنی بشر او ندر سیدل ما تحیث یو بندا قال اویل پرشتی کذالکی دارنگ بیتو اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کئی آغا چی خوخیشی اذا قضا امرا کلچ پیسلو کی دیو کارو فإنما يقول له
نو یقینا وای اغی کارتا کن فیکون موجود شنو موجود شی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ او ابخائی اغت اللہ قرآن او سنت والحکمت او سنت پس درا کزیدونا والتوراہ او تورات والانجیل او انجیل مخکدو خطونا یعنی چی اسمان تا نو خطلے نو اللہ ورطا انجیل خودلو او چی کل ازمک تراکشی پا آخر زمانہ کی نو اللہ ورطا قرآن او سنت اخائی